ama sain chi bai le vekule hei ka thian nu ten choi min so ma tui takin cho min buat sai saka kanin kom hlim em a midang tam tak an tel boka hemi zan hian kan zai na sa em a thian income nge tak vek kan nia hian mizoram kalo chuanin cho hi kan e khom ve thina kan nim em a anuam kan ti ni zanin po hianin ei ka hla pakhat saturin min han request a puzwa te nen hian kan han zai pau anyang chule Thianten takin kanin kom hawa se chenani hi alo omle thin sia khowela ni miawa hetianga hun thatak thianten na kalozin laya kan han mang thei hi anuam katin kalom em ani nakina athui zo kalaron share le don che unia khate khalo ni report mai se thank you so much and God bless.